Nkole Media TV, thank you for watching. Mwebale kutukunda buzima. Twatayisa omujenyi leka tweyanjure atugambire nebi atuletera izoberi. Omujenyi twakwakira. Nenya nakira. Amazina ne banyata Mwesigwa Deus. No korachi ekyakureta ari Nkole Media. Ekyandeta Nkole Media no kubura enjiri. Okubura Yesu Kristo. Okay. Obuhereza bwawe ni babweta bata? Obuhereza ekanisa y'inkushabiramo ni bageta Holy Spirit Fire Church. Okay. Watugira nti olyo muhereza. Yes. Nohereza omunjeri ki? So nyo obuhereza bwanje ni nkoranka intercessor. Njo ni nkoranka intercessor mu kanisa. So niko twereza Ruhanga tukweshengereza. Kweshengereza ndembo na nebuga Joana mukamaranga kubagira embabazi. Okay. Wagira oyine kintu kibakweta urugendo rwa Kristo. No rugendo rwa Kristo? Urugendo rwo kujunwa. Urugendo rwo kujunwa. Oro rugendo warumara mu bwire ki? Urugendo runarumara myaka 3. Myaka 3 so ndebire bikuru na jamani abwe mbabazi Ruhanga. Okay. Omuntu najunwa ata? Omuntu najunwa yaza kwikiriza Yesu Kristo ko mujunuwe akikiriza no mutima gwe obwene bwa kuba yajunwa. Okay. Okay. Naye nda kujunwa mbwenu ne kwikiriza Yesu Kristo. No teka kwikiriza Yesu Kristo echo nico kishumuruzo cyo bukama bwa Ruhanga. Okay. Wabumara mu bwire ki oro rugendo rwa Kristo warumara mu bwire ki? Emyaka 3 konka ndebire bikuru na jamani ndebire obusinguzi bwa Ruhanga ari kunyomwe dara ari kunteko murindi. Okay. Omuntu ariyo ko ari kureba Nkole Media TV muhabureho ha kujunwa ningashi ha rugendo rwa Kristo. Omuntu wena ni mugambira okwikiriza Yesu Kristo okujwara mani kandi okwikiriza Yesu Kristo akaba niwe yaba omurinzi kandi omuhanda gw'amagara. Okay. Nashemera buzima anabanishaba abakureba Nkole Media TV abakuhagira aba Holy Spirit obakureho ombugambo bubiri bushatu. Ekanisa ya Kristo mwena ni mbaramusa na rukundo mpango ni njirangu muhebo mugisha kandi obusinguzi bwaranga bwe hamwe nimwe. Amina. Okay, Nkole Media TV otarugaho webari mazima kutukunda otebwa kutusubscribinga.